kayaknya dah.
makko kanko ko hanaɗo yettede sena e woɗanimo o mooɓidiri o hawtiti ko o sifi dow hoore makko o inni hoore makko o innitori ɗum o hiɓɓidiri ɗon piiji ɗiɗi hakkude rimugol e tabintinnugol rimugol e tabintinnugol o anndi si a faala mantude goɗɗo a riiway kala ɗuytaare e bone e jaasere a riiway ɗum e makko on naa fenoowo on naa bonɗo on naa ño'oowo ɗo ko riiwude on naa guddo on janfataako on wattaa ɗum o wattaa ɗum o wattaa ɗum ko riiwude ɗo ko noone e mantoore noone ɗi mo ko tabintinnugol on ko goonguɗo on ko jon jikku moƴƴo on ko okkoowo on ko julɗo on ko juulayɗo on ko hoorayɗo on andi hakkude a riiwi ɗuytaare nden e makko a tabintinni ɓure ɗen e makko allahu subahanahu wa taala ko o sifi hoore makko kon wonde o sifoto o riiwa ɗuytaare nden e makko wonde o sifi hoore makko arta timmugol ngol o wi bayyana muallif wallifiiɗo ɓangini ɗo fi hadi jumla e nde joowere ɗo anna allaha taala wonde allah tawruɗo on jamaa o hawti fima wasafa ko o sifi wa samma bihi nafsahu inni hoore makko hawtidi bayna annafi hakkunde riwugol wa al-isbati e tabintinnugol wa dhalika ɗum ɗo li anna tamama al-kamali sabu timmugol timmal ngal hum e moɓodirgol timmal ngal fuu la yakunu ɗum wonata illa bi thubuti sifati l-kamal si wona tabtugol sifaji timmal ngal wa intifai ma yudadduha e riwagol kono riiwi ɗin ko luutodiri e majji min sifati naqsi immodde e sifaji ɗuytaare fa afadana kanko wallifiɗo o nafiri en ɗon anna sifati ismani wonde sifaji allah ɗin ko pecce ɗiɗi wahid aramuɗum sifatun muthbatatun ko sifaji tabintinnaɗe wa tusamma indahum hiɗi wiye ka ɓeeɗo yimɓe e ahlul kalam o sifatu athubutiya sifaji tabital yankoji thaniyan ɗimuɗum o sifatu manfiyatu sifaji riwaɗe wa yusammunaha kamɓe ahlul kalam hiɓe innira ɗin ɗon ɓe inna o sifatu salbiyatu sifaji ɓoora sifaji ɓooriyankoji ma sifaji ɓooragol mina salbi ɗum ko ɓortugol wa huwa nafi ɗum woni riiwugo kadi fayin a ɓoorimo no ay si a riiwi wala haraja min an nusammiyaha salbiyatan o wi ɓitteede ala ella ala enen tigi nde wiyeten ɗi ko sifat salbiya sifaji ɓooragol négatif salbiya ko négatif ji inen ko sifaji négatif ji wa in kana badu nnas fi kala yoga yimɓe goo karamakoɓe goo tawaqqafa dartike e wi'ugol allah sifaji makko sifaji ko négatif wini e ɗum ɗo vraiment min mi ala wowde ɗum ɗo e wa gala ɓen ɗo wi dartiɓe ɓe inni la nusammiha salbiya tan e innata ɗin ɗon sifaji ko sifaji ɓooragol bal na ɓuuri ko wiyete ko man fiya ko riwaɗe ɗo fana ɓuri ɗe wiya madama assalbu ɓaytu konngol assalb
في اللغة كحال العرب بمعنى النفي كمعنى ريوغل كحال العرب كان كونغو ديكو بوله وتدفيرته فالاختلاف في اللفظ ولا يضر هذا يدنا قال كونغول نقول نلورتا خلاف بين خلاف لفظي بيداوي سلب بيداوي نفي كحال العرب نفي كفيرته السلب سلب كفيرته النفي ala mushkila no way be to inna mi ñowri be to wi mi towri be da wi mi leppi be da wi mi leefi ko ngirni ka kongoni o laari di lafzu on sirtu kono mana ko goto idan wawi wiyede ɗiɗo ko sifat salbiya بهذه الصفات منفية وصفات الله عز وجل صفات الذي تدي موني اسمان كبتشري ثبوتية وتبت اليانكوجي وسلبية إقورا يانكوجي ريوان أو إن شئت ما سافر فقل ويو مثبتة ومنفية وصفات تبت النادي صفات ريوان والمعنى واحد معنى عنقبوت فالمثبتة تبنت النادي هندي ولدي كل ما أثبته الله لنفسه كلك ألا تبنت الناني هورمون وويه ممرد الله كوني أوي كونون أودتا كو أودو ونون ɗiɗo woni sifaji tabintinnaɗi wa kulluha ɗin ɗon fof sifatu kamali ko sifaji timma laysa fiha naqsu ɗuytal ala majji bi wajhi e yeeso ɗuytagol min alwujuhi modde e geeso ɗuytagol ala wo ko ɗuytori hay seeɗa wa min kamaliha رجاء تم المجد صفاته أنه لا يمكن أن يكون ما أثبته دالا على التمثيل رجاء كحولة دي صفات مكة كتمودي وتود نبتاكو إن لا تتوكو وتبين تنني هور مكة كون دون هركو تندين تاكو يلبي للغل تنبون اتاغور مكة لأن المماثلة للمخلوق نقص sabu yelɓodirgol e tagore ko ɗuytare ka makko kanko fotodirgol yelɓodirgol yelu wa ida fahimna hadihi alqaida sen faami ndi ngorondi ɗo ma o fondation ɗo ma ngal tugalal ɗo en arafna en anday dalala ahli tahrif majjere ɓe yimɓe ɓoylugol ma'na alladina ɓen za'amu ɓe aadike ɓe nodditike anna sifati almuthbatata wonde sifaji tabintinnaɗe ɗin tastalzimu attamthila haray hiɗi waɗɗini hiɗi landi hiɗi pooɗi yelɓindirgol summa akhadu tumade ɓe fuɗɗi noon akhadu ɓe fuɗɗi ja'ala wa akhada ja'ala yaqul o fuɗɗi noon wowlude akhada yaqul o fuɗɗi noon wowlude oɗo ja'ala e akhada o fuɗɗagol ɓe fuɗɗi noon yanfuna heɓe riwaɗe firaran ka dogugol min attamthil e yelɓindirgol ngol joni ɓe inni ɗi sifaji tabita manon tabintinnangol allah mo sifori ɗon nde mo mari jungo ma siforgol ɗo woni mo mari yeeso ma himo cippo ma himo tikka ma himo jala ma himo welto sifa ɗum ɓe inni si en tabintinnaniɗi allahu on haray en fotindirimo e tagore nden en yelɓidiri en wi no wayi
sawi jungo tun yimbe ben mi ay awa jungo Allah mo jungo kaari gon no foto ano nandi beeni oliyeno dum ko honno watte ko yerim indum na jungo faanda dabben ka nawre o wi ko yeso ko na yeso ko goddum go o wi mo cippo ko na kan ko cippo ko kodduri e makko on ko yamirore makko nen cippoto sifa dum wandi be nandi ha be gayni non be dogi o wi do taho sen fami o inni hay hunde ko hay makko ala andi haysi o sifori hoore makko sifa tawa enen kadde sifori non sifa hara de andi ko men ko makko kon yelbondira fotata few ويبقى مثاله مثال مؤمن قالوا بإني لو أثبتنا لله وجها سينتبنتنني ألا يسو لازم هري وقتك دون أن يكون ونتا مماثلا أن يكون لقول يسو مكو ونتا مماثلا يلبو ديري نفتا لأوجه المخلوقين جيسة قابل وحينئذ أنتمات نوم بايكونون يجب الوقت تأويل معناه ويلقوا المعنى إلى معنى آخر نبرة معنى قهرنا يسوع لا إلى الوجه الحقيقي ونايل نبرة يسوع حقيقة إن هي كونغو يسوع معنى أناد لابين كنوري في رغم هرنا إميالك يسوع ويفنقول لهم بيئن بنون كل ما أثبت الله لنفسه كالووك ألا تبنتن نهور مو من الصفات إمود صفات فهو هذا يكون صفة كمالك وصفة تمل لا يمكن نوتاك أبدا فيو قوما أن يكون نوتا فيما أثبته الله لنفسه كألا تبنتن نهور منكم من الصفات إمود صفات نقص دون هذا كدويتي سيغي بندني كما كون ko tagor ne ko to hara en duyti ke ko do de dirta ka fi yedde dirta walakin kono idha qala qa'il sitayi o wi jon hal sifatu ene sifaji di توقيفية قدرنا بي كالأسماء والعند أو هي كاسفة جد اجتهادية قتنار ينكوجه بمعنى معنى مود أنه وندك هاني أن نقولكم يصح لنا نسلنا أن نصف الله نصف الله سبحانه وتعالى بشيء هو لم يصف به نفسه ندعو صفاك المهور مكو توقيفية إن هذا أمر توقيفي من وقف يوقف توقيفا درنه سينا أمر توقيفي وهو معنى هو أرض PDF alaka wawda modify de haymure no ardino ko ya jabirno awata duytude awata beydude tawqif ko ni yuri ka Allah ko ber ko imi ka Allah ko ber no awata qiyas ay eta min kadi do mi do wawi calculde mi wada don ko ha mi hewta don do ko ber mi wana joni pijo ko fekkata kon la bay ko wirni rena ko tawqifi ko beru ko alquran wola en sappani wi ko aljanna ko ni way ko ni o foto masal yite gen ko ni nge way ko ni nge foto darna ko ni gerbe lette gabul ko ni gerbe ko beru tawqif ko don hattete e wiata bon bay dum do wadi aw haray yan sam joni dum do kadi wa o yayni ti dum do wa o dum da kadi wa o yayni
gasata watato ijtihad wite tawqif no fottana kan inde Allah de den ko tawqif ko fembata Allah inde nde o inna awani inna Allah do no wi e hunde ka la ko beru ko o wi inni hoore makko wi miɗo innire ni mo jogi inde capanɗe jeenayi e jeenayi miɗo innire ni miɗo wi'e ni kadi beru ko o wiyeti e himo wiye ko tawqifi ko peede e a modifiyata few a ɓeydata ɗon hewde o inni sifaji ɗin kadi ko noon ka hiɗe wawi seekugol e golle ɗe o gollata innen gollowo ɗum ɗo joni alhalq tagugol itten ɗo alkhaliq taguɗo alkhallaq heewɗo tagugol no ari e golleji makko bo himo seeki ɗon wi'i ko min woni waɗowo ɗum golleji goo o addi golle ɗen no annda kanko wattade kono o ƴettaɗo inde o wi ko min woni gollowo ɗum ɗo est ce que no sella ka seeka no inne waɗe sifa inne kanko woni waɗowo ɗum ɗum faala e wiide ɗo si goɗɗo wi'ino e nder sifaji Allah o sella ka sifore mo ɗum ene hara ko enen moƴƴini sifa o ka gasata sifaji ɗin ko ɓeru ko ari ko o sifi hoore makko ko e ko nelaɗo on sifimo kon tum o wi fana ɓuul e wiyay hunaka iddatu turuqin الجواب فالجواب وإجابة أول أن نقول لويتين إن الصفات تبتون لصفات كذا توقيفية قدرنا لكن كذا على المشهور كل لكم عند أهل العلم كيم بجنة كالأسماء والعلم للجست فلا تصف الله إلا بما وصف به نفسه أصفر الله وتصفر الله سنات الله صفر هورم أمؤمن الله صفة وصفة جدي وصفة هورم كودين صفر تام ولو لولي ولو نكو أندا ساكتي كيم بجنة وحينئذ نقول وأنتم أتمنى هذا يميل الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام صفات التي نفكي بتتت صفة كمال مطلق وصفة تمال ورل تانغل تمال فس وصفة كمال مقيد صفة تمال تونغانغا وصفة نقص مطلقا صفة لويتار فس لويتار ويرلتين أما صفة الكمال الإطلاق أما صفة تمانغال ويرلتانغال فهي ثابتة لله عز وجل إن صفات تبتلي الله تدمر كالمتكلم ونقول وولو والفعال لما يريد ولو وكفاله والقادر حتى اللي حالة وصفة ما سبنا سنة بمبكنا بواعتا وولدنا ويهم نيرم بواعتا عندي ريتار ما wonde piiji ko ɓe hay ko ɓe faala wadde ɓe wawata waɗude si goɗɗo ronki wadde si goɗɗo waɗani ko o faala waɗude haray o ronkugol ko ɗuytaare ɓe faalaɗo kono mi ronku wi ko a ɗuytiɗo ko ɗum waɗowo ko faala ko yeno on ko bosɗo kala ko faala waɗay no on no laami ɗo kaleeɗi ɗo ko fala waɗa holli ko timmuɗo ka ber ɗum ɗon ɗiɗon Allah subhanahu wa ta'ala ko fa'alu lima yuri ɗum ɗo ko sifatu kamal mutlaq kala ko o faala wadde o waɗa
على قرون. طيب وأما صفة الكمال بقيد، أما صفة تم كون تونغا ولا تونغو فهذه لا يوصف الله بها على الإطلاق إلا مقيدا. لأن صفات الله صفة تاكدي ويرلتي سو صفة هراي تونغا مثل والهم المكر والخداع والاستهزاء. المكر يويرما جنفا، والخداع جنفا، والاستهزاء إجال كتقول أين لك جنفا ما لك جال كتو ما الله كله جوير نيتو لا كون أراي إنه كيري كوهي مصيفورين ستاوي ويوكتغو بجانفك الله كان جانفتك دونك صفة كمال كون مقيد كيوكتغو ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هي بجانفو الله كان جانفتو يخادعون الله وهو خادعهم. هيبه ولا الله جوير نايبه جنفو الله كان جنفو دو باسكو سي جنفتك ما يوبيتي bonki ko goddo fot addanno ma ankara yottike mo kim bonki ha burto yibe nay wala ay mo nangu da anda o na ko sikuda don ko timma kono siko an sinto jamfa gol goddo sare da be ko jamfa to be an sai ni be ko usad be ko jamfa to be don ngara ko ayibe kay kono si goddo ebbi jamfa ko ustaz yottike be jamfa uri ko be wadi ko habe tawi marsata no o ebbi jamfa ko ustaz ko be yottike mati mitis don ngara yi holli wonde ustaz be timmi be ked puisque no ja e lore goddo wado goddo tonu gol ma lutti tanam to ni ko no gayna taifus bokkay palaru kan ko tonya ko no bokkay wa ta wa taifus dan ko do yukhadi'un Allah be da hen febbe be wada Allah politique wala Allah joyre wa wa khadu tan gadi holla be joyre parce que attana be espace habe sikka joni ala ko be rompi onanga be no ngok yani no wa joni Allah yobi be no wa wasawi kan ka do yobi ko janfa o yobi joni Allah wada ni on tigi piji fop wadi mu rewede ngurna dutto e piji fop on daro yedda wona toni go shirka na Allah lorra jiya be Allah nanga be do be wayi pia soka wada piji taala no be do dole be do mu jawdi be do mu lam be do mu cella bibbe hebo piji fop yore modde no fop yani asikay ala no wiide ahbeytu kono ko fi hon ko fi no nangira mutawassi hen be kem hara lanni ha no asikay joni bay be holu dana joyde Allah ka holiti be joyde don ko sifatu kamal on don sifa welitaki Allah inne Allah yastahzi ma Allah nitu mutlaqan sifa مطلق ومستهدي ماكو خادي ماكو ماكن. طيب وما أشبه ذلك فهذه صفات كمال بقيد لذلك صفات تما كن تنجر هندون إذا كانت في مقابلة من يفعلون ذلك ستايكو نجدكو فوتو ليرغول يبي وادو بدو بوادا بواديته واتا غول فهي كمان هلكت تيمة. وإن ذكرت مطلقة سنو جانتا متولتا ما إنما الله كجام فتور ما الله كفر وجويره فلا تصف بالنسبة لله نسلتك أسكنت من الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا يصح إطلاق وصفه بالماكر أو المستهزئ أو الخادع
ko ɗum waɗi sellata wellutugol sifogol mo wonde maakir waɗowo ƴoyre yankooje awin mustahsi ma ko jalkitoowo awin haadi ma ko janfotooɗo mustahsi jalkitoowo haadi janfotooɗo ɗum no wata ɗum waɗe itlaaɓe ni tum wernite bal tubayyat accu kan ɗum ɗon ko tongirteeɗum ka yottago fana wurno inna makirum bil makirin ko janfotoɗo janfotoɓe ɓe mustahzi'un bil munafiqin ko o jalkitowo nafiqiɓe ɓe khadi'un lil munafiqin bayin ko hollowo ƴoyre janfotoɗo nafiqiɓe ɓe ka'idin lil kafirin waɗanowo ɗaɓɓo kayid ko feere ko ƴoyre ko janfa hollowo ƴoyre wonande ɓe heeferɓe fa tugayyidu ha tongiraɗiɗo sifaji joddi golle ɓen waɗoɓe ɗum ɓe waɗoɓe ɗum ɗo allah kadi wattutoɓe sifa ɗum ɗon aray ko sifa timma li annaha lam ta'ti illa mugayyiratan sabu ɗiɗo sifaji allah siforaka ɗiɗo sina harana wonde e gaydo yukhadi'una allaha wa huwa khadi'uhum wa yamkuruna wa yamkuru allah wa amma sifatu naqsi على الإطلاق أما صفة ويتار فيو فهذه لا يوصف الله بها بأي حال من الأحوال أما صفة ويتار فيو تودون لأول صفة نلويتي لتون كلويتي تون صفة تودون صفة الله صفة تاكد فيو الهادي والهادي ونهم كالعاجز والرمكو والخائن جنفتو والآمع بندو والأصم بهو الله سبحانه الهادي نام مقيدة ولا مطلقة الله سبحانه لأنها نقص على الإطلاق سبديدو كلويتي دي فيو على سنغو كتاوتا سيدي أرددو ويتدو تيمانو فلا يوصف الله بها الله سبحانه وانظر إلى الفرق بين خادع وخائن ndari ko serti ɗon hakkunde ɗiɗo kongo ɗiɗi haade e haayi enen ko haala men fof ko janfotoyote haade ko janfotoɗo haayin ko janfotoɗo ko ɗiɗi serti haadi on ko janforgol plan na bonki ko waɗugol plan ji eɓɓa ɗayni rawan tigi ɗum ɗo rewoya ga wona ka politique wiyete ko haadi ha'in ko imma firtugol ko halda few janfito halde hagayne ɗum ɗo firta ɗum ɗo yaha rewoya goɗɗum ngo bonna few non ko khiyana jeeya mum yimɓe haldugo waɗe hunde kaari mahin yawa waɗe hunde kaari iga jaafokkite o tarto yaato ɗum hee ɓe an arande on ngo onno ko haayni wiyete wono sonnaajo accugol moodi mum yahana worɓe janan ɗum noon ko wiyete khiyana haadi haadi e wi ko yani ko waɗugol politique ha haaji mum feewa hay si bonnaali haaji goɗɗo o wi kanko o wi ndaara ɗo kamɓe no arab ko honno ɓe inni o wi ndaara ko sendi ɗi ɗo o wi qala allahu taala allah to ɗon o wi inna almunafiqina yukhadi'una allaha wa huwa khadi'uhum tabti wonde ɓe nafiqiɓe hiɓe ɗaynude allah ɓe janfade allah allah kadi ɗayneɓe ɓe janfotoɓe fa athbata khida'ahu liman khada'ahu o tabintinni ɗaynugol mum ma janfugol mum wonande janfiɗo mum lakin allah fil khiyana kono ka janfa bonki janfagol bonki o wi ɗon wa in yuridu khiyanataka faqad khana allaha min
tawi ɓe muuyino khiyanata ka janfagol ma janfagol bonki o wiya ɗo on kadi janfoɓe bonki o wi fagadi khanu llaha min qablu wota haaw ɓe janfinoke allah janfa bonki ko adima fa amkana minhum allah o hendo yimɓe walam yaqul o wiyani fa khanahu لأن الخيانة خداع في مقام الائتمان وخيانة خداع في مقام الائتمان والخداع في مقام الائتمان نقص وليس فيه مدح أبدا والخيانة خداع كجنفغل في مقام الائتمان بلاس كهولاري ونينو كهولاري ونينو wadugol jamfa wadugol jamfa e pilasi ka hoolare hanno waɗede ɗum ɗon ko ɗuytare ɗum goɗɗo mantatake joni si haldama waɗe hunde kaare mahi waɗe hunde kaare si goɗɗo janfitoyke ɗon ko halda e waɗe ko kanko o firti ma ka halda e waɗe ɗon o bonni ɗon ko place ka hoolare wonno o lomtiniri ɗon janfa yo ɗo ɗum ɗo ko khiyana wiyata kono joni khida joni ɓe faala nomde goɗɗo imam bawasir no woodi 8 candidat goɗɗo go noon ara o yiida e oɗa gunduɗa e oɗa o saccano ha kanko hen go place o waɗa ƴoyre ɗon e planji ha kanko hen go poste ɗo na khiyana ɗo ko khida ko politique o joui ha o hendi ko faalaɗo wona nokku hoolare o lontiniri janfa no serti ka ɗum chaque no serti ɗaɓɓoɓe buy ɓe waɗa khida woni julaɓe goo khida ɓe yaado joni ɓeyna ɓe yiwa marché joni ono honko tawaton piiji ɗi no marché moƴƴo ɓe faalaga noon goɗɗo go annda ɓe fokkita ɗo toon seeno to ɓene he ko amérique ɓe fokkita ɓe taƴa ɗo biye ɓe famina ko amérique ɓene yaade ma ɓe taƴa ɓe ɓe yaha amérique aɓe gayna ɓe taƴi tan mbi ɓe taaro ɗum ɓe yewe honko sowda marchandise o landa on tout cas re yeeyi a ko amérique ɓe yeeyi ɗon noon ko khida no winan alharbu khuda joni goɗɗo imo fokkiti ɗo yahangol woɓɓe fokkiti ɗo yahangol waɗugol gueɗe kañum e leydi go ma jamaɗo tawa so yaltiri ɗo joni yahugo direct kaɓe woniri ɗon kata woɓɓe hen gol ga yiɗɓe ɓe ɓe nodda joni ɓen ha aɓe mi wi kaari no yaara to manasama mi fokkitani on to yaltira ga takkoy ɗum ɗo wiyata ko khiyana wiyata ko khida o nan nokku na place hoolare woni o itti hoolare o watti ɗon janfa woɗo plan fiino haaji makko feewi on faami day ko gonga e haɗa hiɗi serti fa idan awa noon sifatu naqsi manfiyatun anillahi mutlaqan sifaji ɗuytare nden ɗin ɗon no riiri e allah few allah sifortake sifa ɗuytare والصفات المأخوذة من الأسماء هي كمال بكل حال صفات الله يتا نين اندر إند مكو دي اندر إند دي نين دون تيمودي الحالي جدي فوق ويكون الله عز وجل قد اتصف بمدلولها الله سبحانه وتعالى أولا تهانا يصفري كدين دون تندينكو فالسمع مثلا نند
صفة كمال وصفة تمة دل عليها تندني أن صفة اسمه عندما السميع قوي نانو نجوغي صفة نانبه نانو وصفة تمة باي ناندي نانو إباهو نا بفقات مغوكا فكل صفة دلت عليها الأسماء كذا صفة مؤين تندني فهي صفة كمال أنه صفة تمة مثبتة لله على سبيل الإطلاق وتبتنا الله إلا الورد والفعل هذا الموندي والمصيب وهذه نجعلها اسما منفصلا ولا يفكر والنسير فير لأنه ليس فيها تفصيل سبب فنسى الآن للنور وغيرها كونا ريد وتنقسم إلى ثلاثة أقسام كونا ريد صفات إتادي عند الله دي كونا دون صفات ما كنتو دي وي يفتجو بتتاتي إلى الثلاثة الأقسام التي سلف ذكرها بتتاتي جنت دمبا وغاتو كما صفة كمال مطلقة صفة نقص مطلق صفة كمال بالقيد مقيدة لأنه صفة الفارغة أما الصفات المشتقة من أسمائه إنهم يفك مجرين وصفات كمال البصر نصف الله بأنه بصير يملك البصر ميئة مجوجي جيدة كونو كنان كونو كإرادة مويا ورنو ولهذا لم يسمي الله نفسه بالمتكلم مع أنه يتكلم لأن الكلام قد يكون خيرا وقد يكون شرا ويكو سبرون له ألا إني رالي هوري ماكو كوولو هوري مولا ويسبو حالا نواي وندي حالا كانكو مؤجا نواي حالا كانكو بونكا وأنه صفة هنا صفة كمال مطلق وقد لا يكون خيرا ولا شرا نواي حالا كانكو ناكو مؤجا وناكو بونكا فالشر لا ينسب إلى الله بني أسكن تنتاكي أنا واللغو كذلك لا ينسب إلى الله كلهم هذا ميرها هذا على نفور هذا بيتو هذا على بكات كلهم وهذا جرجا لو غاسين تاكل الله ولداني تو هذا على نفور لأنه سفه سبب حال قلتم هذا جرجر لونكو كنجوف يا ولو واسون تدودي هذا ولا ور هاي سنا وانا هذا كبكات وانا يمون هذا بيجرو جربي يمين نو ايوه تنام هنا تبول وقت من هنا بول اونتي وقت جوف ودو بيسان والخير ينسب اليه مؤجر نفور اسكن تني الله ولهذا لم يسمي نفسه بالمتكلم وسببه بالنال والمكر والقول لان الاسماء كما وصفها الله عز وجل سبو إن لديه كن الله سبحانه وتعالى سفرنا ولله الأسماء الحسنى الله نمار إن ده مؤمن لديه فليس فيها أي شيء من النقص إنما كن يهون لقيت على لا يموت ولهذا كسبرون وجاءت لأرض باسم التفضيل المطلق لأرض إن ده قرنقل فسوى قرنقل فيو الأسماء الحسنى يعني الحسنى بصيغة التفضيل مؤنث مذكر منه الأحسن الحسنى الأحسن قرب مؤمن طيب هنا خلي نتوقف هنا ويبدأ الدرس إن شاء الله ثم أرى الوقت من الدرس أرى هي من قدام الدور خلاصة القول اللي فعل يمينه
inde Allah ɗe sifaji makko ɗin no fottanaka inde makko ɗen ko ɓeri ko inni hoore makko ko ɗumlan makko ɓe inni makko ko ɗum no tu innirten en fettata ko inni en watta ijtihad innen ɗo Allah no gasa wiyeede ni fembo mo inde nde o innani hoore makko ɗum laa inniraɗo ko ɓuri seddo ko sifaji makko ɗin kadi ko noon nayi moƴƴinanmo sifaji ko sifaji ɓen arni ko ɗin ɗon jaɓete no ɗi ardi noon ɓuri timmidi kon jumhur ni wonde ɗum ɗon ko ella fi kala bonnata ƴuudana fek on tigi attaque almami sallam kono ko ɗum moƴƴu ko mu taaba acca almami sallam si sallam no woodi ɓuri ɓe lundi kamɓe e ɓen ko no annda noon ko nder goɗɗum ko ko annda kamɓe yimɓe wii si a jiini haa gayni juude nde tañike haa lutti salmigol ngol kala wo ko waɗɗa ɗum ko bonnata julde haray a yalti e julde peut-être ɓen ko mana ko bonnugol julde ko yaltugol woni a fusu bafa ngal yaltuɗa woni a sottu yaltuɗa hay so wonti itti hendu noon tawi ko haa gayni fof kala ko watte ka julde gayni waɗa lutti ko assalamu aleykum tun hendu fuutima ɓen julde bonaɗo so ason salmingol ngol ko yaltugol ka julde ittugol hendu kadi ko yaltugol ka julde ɓe jogi ɗin yani kono namde makko e ahlu sunna wal jamaa ɓe jeeya bonata kadi ko ɓe darniri ɗon konngol ɗiɗi ko nande o bonnani darde kongo
بيجوي حديث هذا بيسلح لو المشكلة أنا في الكوب نوكي وي كتلك بتيجي يبي بيلي بتيجي يعني حديث هذا لو إنه أبو حنيفة لو إنه إليه الإرادة sahabat yang tunggu saya hal mudaki wali kanko faida dulu kebias berko fair dan donno muraka anu berpakti di hadis ini wono be hijaz be burim wono be makkah madinah baik terus sahabat Imam Malik Imam Syafi'i wono law Imam Ahmad fi kala ko ira wonno kono kanko sakkito e tay joni fayda kadi fof e giyaari to tawi capital islam go yaari to ros kanko hawtiti koyɗo ɓurnori athar ni abani ko mo jogi hanafiyan koɓe mo jogi ɗon probléme mo jogi nokke ɗum ko tawata e ɓe nunɗi ɓe arta qiyas tawa nas no woodi har nas on wotani نعم يوجد من السن ونار في بدر من الأمانة حتى من أجل القوام سنة كمال تقول دول القوام تقول هناك دول القوام شاطر دول القوام يقول سنة بدر الأمامي به سنة به في كلام ماذا يفوق ويبنى لون كدور تون مثلا يبنى لون فاضي إنه مسلم تيجي يبقى ذاك وبالله التوفيق ويروي وفنان الوقت الجمعة عند الدعادي بين بحرمة الفاتحة بحق هذا اليوم حق هم بين ينالون وحق بين ينالون مع حرمة القرآن صفة يقول أطلب الحق بحرمة الفاتحة نعم فاتحة هناك تقرأ حال الله kada ko daga alquran fu chotto ni ay de fu una ta sifa iskala no ajene sawi bihaqqillah bihaqqi asma'illah bihaqqi sifatillah amma اليوم hande nyalla ngal ko taga ngal do on ti hana barkolode ti taga haysi di mari barko sunu ta mari barko تجيج الله في بركة سلطان مكة مدينة صفا مروة مزدلفة منى مقام إبراهيم مدينة مو متابع مخلوقات أي دعاء القرآن دعاء أن بعد نلعبه توا بركي قرآن بركي على روت بالبطء جديد كفوان الأمور الشرك الأمور كفوان المؤمن تاني نقول تقولي بركي دو هو مفروض ومثلا نقول دو أنا كنجار بقول تابو بركي إنه في بركو الله سبحانه وتعالى قلتين ثاني الله ورون كجار جبر دو أنا بركي ما كان موجود كنا نفهم هذا الوقت الله يقول في جبل الجموع الشافعي مدري كشافعي فبدأ دموكراتو وتاي وسامي وإمني إمرن وإمني يكون أرض المثل دون عندي شافعي وقوته الجنة
joni o konti nden ɗo wimmaniɗo yo wattude e ndeɗa fika o salmini o konti joni o watti nden ɗon woni chafi joni to ɗimmiti ndeɗa o tawi o salmini o suuji noon sujudeje ɗiɗi non ko yimɓe o dibitirire nde tawino marsala no marsala manam noon ɗo joni andi hayso ko julde farilla si a salmini tawi a timminani honno watta ko ya habbir adda ko lutti ɗo tawi a salmina sujjaɗo sujude jeni ande sala sallam heeɓino o salmini ka darde ɗiɗi ko julde alan sara julɗiɗo salmini o seeni o ɓahiɗoɓe peccal leggal waɗi ni o wonfini tawi seytane feeñe yeeso makko ni gonno wiyetuni e dayno wayni de nelaɗo julde no ɗuyta ka yejjito o wi hunde mum waɗa o ndaar no yimɓe ɓen tawi guese ɗen no holli gon o ligo waɗa o wi a sadaka tuni e ɗen soɗiɗen ko wonno koko gonga ɓeyni heeñi o ɗiɗi juumɗa o yilti o fewti qibla o habbiri o immi o addi ɓe aɗi luttude o tawi o salmini o sujjuɗo sujjudeje ɗiɗi o heɓi kadi o salni kadi ka tati tawi ko jurtede ɗaɓɓina ɗum no fof ko noon mana ɗo joni ko ɗon ko farilla kono siko ka naafi joni chafi on ko ɗiɗi o juuli wotere o salmini o immani ken o sikki o timmini o andi toyi ga yo kontu joni nden ɗo darde ko immere joni o waɗa ilra o buugo joni ko salmini ko o awa so salminani o continue o tawi o salmina sujjana sujudeje ɗiɗi walkugol o salmini comme hakkude darɗen ɗiɗi ko dona ko joɗan tawi o dona ko salminde ɗon araɗo mo ƴihara wonti chafi on tuma ɗum o wattoya witiride nde ko yimɓe ɗiɗo mo ɓewni almano waya goɗɗo arino juurude naafe ɗen sunno rawatib naafe ɗe ko waɗa fana ɗiɗi ɓe ɗen aɗa fana o fuɗɗiɗe goɗɗo noon ari tawimo sikki o juula e fana habbiri tawtimo ɓawa heɓi ɗiɗi o tawi yo salmina oya immi kontingo kanko oya kan anda ko wonɗo e naafude tawti ɓawa o salmini o yilti kanko o wonti o tawti oya o andi ɗon o habbiri ɗon wonde ko fana ɓe jokkodini haa ka oya timmini salmini kanko o timmitini ko lutti ko yilanaa eyo ɗum ɗo si tawi ko imam ahmad e imam shafii juulde no selli no sella ka juulowo farilla iwtila ɓaawa juulowo naafi e woni ɗum wonti o lagi nde wonno Mu'adh bnu Jabal radiallahu taala anhu o yahani o juulida geeɗe ɗen e nelaaɗo o arta ko quartier makko kanko woni almami ɗum tawa ɓe habbima o juulnaɓe ɗen geeɗe belet ɗen geeɗe ɗon kanko o naafi wona tan farilla laawi ɗiɗi julde wootere heɓata farilla wattake farilla e nder ñallal woota fana ji ɗiɗi il faut ko ɗi farilla o koore yani Omar ibn Salama kadi ɗa anndi ko pay ko noon o julnayna yimɓe makko ɓen ko pay ko hellifaaka ko julnaɓe waktu ɗi farilla ɗi kanko julde makko nde mo hellifaaka julde men ko naafa alay ɗum ɗon ko noon ɓuri sellude amma imam Malik Abu Hanifa ga maɓɓe ɗon julde maɓɓe nder sella jooni o arɗo tawti wonɗo e naafude o waɗi mo almami kanko julde maɓɓe ko bonde on ɗon kadi ɓe artoyi tawtimo waɗimo almami hoore kanko on ɗon ko aslante julde makko nden ko bonde a waɗi almami julde mo boni julde ma nde bonani kadi ɗon ara kamɓe ɗo ɗon ka imam Malik Abu Hanifa koye ko fillito kamɓe ɗonto ɓay kamɓe
جولو فرلا يتتابع جولو نافع بيني كما دلنا بيوم لأنك إنما جعل الإمام يؤتم به فلا تختلفوا عليه المام يقولنا وفي ينتني وتأنوت للإمام بين الاختلاف في النية أكبر من الاختلاف في الأفعال بين نوت يقول أنه يجب ولا أنه يكون نافع ولا أنه يكون فرلا قل نوت للفس مسكي حق لفرل نافع مقول بيبي نوت يقول أنه يجب وهل بني يقول نوت يقول لك قول لي kono ko ursendude on ko ɓeeɗa ko wi ko aray mi wawi ɗum andu yeeji tawa bonaali joni a tawa almami ko darde sakkitinde kanko mo anndi ko sakkitinde makko men an habbira anndiɗa ko darde ma aranere men luutondiri ko ɗum ɗo fottana ɗum no wonnata julde nden aray julde maɓɓe no selli e gorko ngo ɗon omo jari tan